Oh yes, welcome back to Game Sport Hub, your home for football news. So umunsi rero tugiye kugarukana na match reaction nyuma y'umukino ikipe ya Manchester United imaze kwitsindamo ekipe ya Nottingham Forest. Byinshi byavuzwe, byinshi byabaye, ndetse bamwe na bamwe nubwo bari kubyemera. Hari abavuga yuko ngo ekipe ya Manchester United igitego cyayo cyakabaye cyanzwe. Turagaruka ku magambo ya Carrik atangaje nyuma yo gutsinda ikipe ya Nottingham Forest. Turaza kandi no kugaruka ku magambo ya Bruno Fernandez atangaje nyuma yuko nawe yatangaga assist yiwe ya 20 akahita asanga Thierry Henry wa Arsenal wabikoze muri sezo ya 2022-2023 ndetse na Kevin De Bruyne wabikoze muri sezo ya 2019-2020. Abaye umukinnyi wa gatatu rero wujuje assist 20 muri Premier League, gusa akaba agifite n'amahirwe yo kuba yazirenza mu gihe yatanga assist muri game ya nyuma bafite kabisa. Turaza kurebera hamwe kandi bivugwa ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha abo Manchester United ishobora kuba yakongeramo, abishobora kuba yasezerera. Murabizi yuko mu buryo buri officiel Carrik agomba kugumana Manchester United mu yindi myaka 2 iri imbere. Nabyo rero turaza kubikomozaho turebe se United mu bakinnyi ifite abo yifuza kurekura nabahe, abo yifuza kongeramo nibande. Murabizi ko kandi byagiye bivugwa na mbere yuko ekipe ya Manchester United yaba ishaka kurekura barimo Manu Ugarte. Murabizi ko Uncle Casemiro we yavuze ko atazongera, ko mu masezerano yo harimo yuko ashobora kuba yakongeraho umwaka umwe. Nabizo masezerano bajya bayasinya cyane cyane ku mugabane w'Uburayi, kavuga ngo amasezerano ufite narangira nitubyumvikanaho hazahita hajyaho undi mwaka uri direct. Gusa Uncle Casemiro we yahisemo kuwihorera, ahitamo ko twigendera. Rero turaza kureba nawe ibyo yatangaje, reaction zakurikiye nyuma yuko agiye. Anabonye abafana benshi kabisa bari bagiye bazana amabanners kuri stade bavuga ati we love you so much Uncle Casemiro. Yari yazanye n'umudamu we n'abana mbere yuko umukino utangira, rwose bamanukana ku kibuga hariya neza 5-5 afite amabendera ya Brazil basezera abi Manchester, kuko uyu wari wo mukino wiwe wa nyuma akiniye kuri Old Trafford imbere y'abafana ibihumbi kabisa. So witwa Thierry Henry rero nawe yagize icyo abivugaho cyase yagize icyo atangaza nyuma yuko witwa Bruno Fernandez yaramaze kuzuza assist 20. Thierry Henry rero amukubigarukaho yagize ati when I look at Bruno Fernandez I see a player who takes responsibility all the time. Cyasati buri gihe iyo ndebye Bruno Fernandez mbona umukinnyi ufata inshingano igihe cyose. A lot of player can create a moment but very few can carry the creative pressure of entire club for a whole season. That's why acquiring the assist record is much massive achievement. Bishatse kuvuga ngo abakinnyi benshi bashobora gukora uburyo cyase kurema uburyo, ngo ariko abakinnyi bake cyane nibo bashobora kwikorera uwo mutwaro wo kurema ubwo buryo nyine bakaburemera ekipe kugeza sezo yose cyase muri sezo yose. Niyo mpamvu kugira cyase kunganya nako gahigo ka assist nyinshi ari ikintu gihambaye cyane umuntu yageraho. Arongera ati people don't realize how difficult it is to get 20 assists in the Premier League. It's not just a talent, it's just consistent, intelligent and taking responsibility every single week. Ati abantu ntago bajya bamenya uburyo bigoye kuba wagira assist 20 muri Premier League, atari ko ntago ari impano gusa ahubwo nuguhozaho nubucakura cyase n'ubwenge no kumenya gufata inshingano buri cyumweru ku kindi. That's why Bruno Fernandez deserve a huge respect for acquiring the record. Niyo mpamvu Bruno Fernandez akwiye icyubahiro cyinshi
cyo kuba abashije nayo kunganya izo assist. Ngo and the impressive part is he's doing it with a team that hasn't always controlled a game. Ngo kandi ikintu gishimishe cyane cyase ikintu gishamaje cyane nuko ibyo yabikoze akabikorera muri ekipe ibitakontroye umukino buri gihe. Mbibutsa yuko Bruno Fernandez niwe muntu nanone utanze assist 20 ariko ekipe yiwe ikaba itazatwara Premier League. Hanga rero ukahita wumva icyo Thierry Henry yavugaga ati abikore muri ekipe ibidafite control y'umukino buri gihe. To be mentioned alongside me and Kevin De Bruyne tells you his quality is undeniable. Ukuba batangiye kumuvuga mu mazina amwe nanjye na Kevin De Bruyne ni bigusobanurira uburyo ubushobozi bwiwe ari ubwo cyase atari ubwo gushidikanywaho. Uwo rero ni Bruno Fernandez nyuma yuko yari yujuje assist 20 muri Premier League. Abantu bari batangiye kugenda babigarukaho banabivugaho. Nawe rero yagize icyo abivugaho aganira na Sky Sport. Bamubaje ati kugera assist 20 kuri wowe bisobanuye iki? Bruno Fernandez yagize ati obviously I spoke about that every day. Well, that was important that I can get another assist at least, and they have been trying everything they can to score from my pass. Bavuga ati mu byukuri ntababeshye nabivuganagaho cyase mbivuganaho na buri umwe kandi tukabivuganaho buri gihe ngo cyari ikintu cy'ingenzi kuba nabona indi assist byibura nkaba nakuzuza assist 20. Ni nayo mpamvu nabo bageragezaga buri kintu cyose bashobora cyase everything they can, buri kimwe cyose bari bashoboye kugira ngo babe batsinda igitego giturutse kuri passe yanjye. Was probably a moment that today I should have passed instead of shoot, and I still got a shoot. Ngo mbese wari umwanya wo kuba uyu munsi nagombaga kuzajya ntanga amapasse gusa aho kugira ngo nshote, ariko n'ubundi byangaga bikarangira nshose. But I'm very happy that for the assist, and more than that I'm very happy for the win and to finish the season on high. Mu yandi magambo ati mu byukuri ndishimye cyane ku bwa assist ndetse ndishimye cyane kurushaho ku bw'intsinzi no kuba dusoje season yacu turi hejuru cyase turi on fire. Uwo rero no bita Bruno Fernandez nyuma yuko yari amaze gutanga assist yiwe ya 20 kabisa muri English Premier League. Hano ubwo akibura umukino umwe kandi ashobora no kuba yatanga indi assist akaba yanazirenza se agashyiraho his only single record cyase agahigo yaba yihariye wenyine kuko ari we mukinnyi waba waratanze nyinshi, kuko uyu munsi yanganyije n'abarimo Thierry Henry na Kevin De Bruyne adepansa bidasubirwaho Mesut Ozil kuko we yatanze 19 kabisa. Bigaruka rero ku mugabo witwa Carrik nawe nyuma yo gutsinda yagize icyo aganiriza itangazamakuru, ariko mbere yaho gato babanje no kumubaza ku by'uko umukino wari umeze no ko bari bawiteguye. Na mbere yaho yari yaganira na Sky Sport ayibwira ati icyo nyene mu by'ukuri ne ekipe ishobora kumva strategy na philosophy zanjye kandi akaba ari ekipe ikomeye, ariko igakaba ari ekipe ikomeye mu byo nizerera mu cyase ikaba nyine ari ekipe ikomeye cyane ariko muri philosophy zanjye z'imitoreze. Nyuma y'umukino rero bongeye kumubaza zagize ati I really want to thank my staff and everyone behind the scene. Cyangwa ati ni kuri ndifuza gushimira cyane byimazeyo abo dukorana na buri umwe wese wagize uruhare atari ngombwa ngo agaragare ku makamera cyase n'ahandi, nababaga bafite uruhare rutaziguye nimba ariko twabivuga. Arongera ati I really want and I thanks all the staff and the club in every one's and sacrifice. And all the staff and club, it's everyone's force and sacrifice that make this place so special. Kuvuga ngo
ndashimira kandi ubuyobozi, nkashimira abo dukorana muri staff, nkashimira abafana, nkashimira buri umwe wese ni kubw'imbaraga ziwe n'ibyo yigomwe kugira ngo tugire hano hantu ahadasanzwe cyase agaruka nyine kuri Old Trafford mu gihe ahamaze habaye ahantu hadasanzwe kabisa. Ayo rero namwe mu magambo yatangajwe n'abatoza mu bakinnyi nyuma y'intsinzi bari babonye gutsinda ikipe ya Nottingham Forest ibitego 3-2. Gusa nanone mbere yuko dukomeza kubijyanye na transfer n'inkuru ziri kuvugwaho, reka tubanze gato tunyarukire kuri kino kintu cyabayeho n'indi saga. Ubundi Premier League ni imwe muri shampiyona zifite agashya kabisa, ni imwe muri shampiyona zitajya ziburira, ni imwe muri shampiyona rwose. Murabizi kuri joro iheruka ubwo equipe ya Arsenal yari imaze gutsinda equipe ya West Ham igitego 1-0, abantu bagarutse cyane bibatera urujijo nyine bibaza ngo kubera iki kwa Manchester United witwa William Saliba yafasha akaboko ka Altiri Bayindil bikarangira Ricardo Crafera atsinze igitego bakacyemera, none kuri match ya Arsenal na West Ham akaba ibimeze nk'ubwo witwa Pablo Gomez yarafasha akaboko ka David Raya igitego bakacyanga. Biteza uruntu bibaza shampiyona y'Ubwongereza ntigira guhozaho, shampiyona y'Ubwongereza ntagira serie. Uyu munsi rero ntago bategereje umwanya munini, arongeye afata inturo arayibaga arayitunganya ayiterekaho ngoba ku gitego cy'umuvandimwe bita Mateus Cunha mbere yuko agitsinda uwitwa Bruno Mbemo yabanje gusa nk'ukora umupira. Abantu rero bakibaza ati byagenze bite. Rero musifuza ajya kuri vale arabicekinga arabireba arangije yemeza ko kigomba kuba igitego. Nyuma y'umwanya muto utarambiranye rwose ku gihe cyari igitego cya kabiri yitwa Premier League match official, nyine n'urubuga rwa Premier League bahise baza barandika bati after VAR review the referee stuck with the original decision to award a goal to Manchester United. Wachase nyuma yuko VAR assistant referee basubiyemo amashusho, n'ubundi umusifuzi ahisemo kuguma ku cyemezo cyari cyafashwe mbere cyo kwemeza igitego cya Manchester United. Umusifuzi rero agarutse uko yabitanga cyase referee announcement, he stated that after review the decision of goal stand because the handball offense is accidental, therefore the final decision is goal. Cyasati nyuma yo gusubiramo umwanzuro w'igitego uragumaho cyase igitego kiragumaho ukubera yuko kuba umupira nyine wamukozeho byari imanuka, nago ari ibintu byari biri planned. Sinzi nimba mu kibuga ariko hari umuntu ujye wa planinze gufata umupira kandi abizi ko atari umugaridiye. Aragira ati rero the handball offense is accident, therefore the final decision is goal. Ukubwizo mpamvu rero umwanzuro wanyu mugiye gufatwa nuko kiribuze kuguma ari igitego. Abantu rero bagumya kubyibaza no kwivugaho no gucika ururondogora, ariko nyine igitego cya Manchester United kiremezwa. Akandi kantu wamenya rero nuko uwitwa Benjamin Sesko, Bruno Fernandez na Mateus Cunha babaye trio ya kabiri ibikoze mu mateka ya Premier League cyase ubutatu bwa n'abakinnyi batatu bashyashya bose muri sezo yabo ya mbere muri equipe babashe kuzuza ibitego 10. Baje basanga aba Arsenal nabo babikoze muri sezo ya 2012 2013. Ni ngayo nguko rero nibyo twaba tugarutseho wenda muri kano kanya, ibindi nkushishikariza kuguza kugumana natwe hano kuri Game Sport Hub, ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi muri video zitandukanye n'ibindi. Gusa icyo wamenya nuko muri Manchester United hategerejwe inama iribuze gufatirwamo imyanzuro cyangwa iribuze gufatirwamo ibyemezo by'ahazaza h'abakinnyi barimo Joshua Zirkzee, Amadi Diallo, kazamu witwa Tyler Malaysia, Manu Ugarte n'abandi bakinnyi bose bagaragaje urwego rutari rwiza kabisa, ndetse bakanigira hamwe abakinnyi benda kwinjizamo bazaza gusimbura abo ngabo bazaba basohotse, abazaza gusimbura Anko Casemiro utazigera wongera amasezerano yahisemo kwigendera.
yagize ati byari by'agaciro kuba hano Old Trafford, ni ibintu nishimiye cyane kandi ni ibintu nzahora nishimira. Urukundo mwanyeretse n'uburyo mwadusapotingaga no mu bihe bigoye nibyo byaduteye imbaraga zo kugumya gukora. Rero equipe ya Manchester United nigomba icyubahiro gikomeye cyane kabisa. Uwo ni Carlos Enrique Casemiro, umunya Brazil ukinira ikipe ya Manchester United, gusa ugomba kuza kubatandukana nayo mu meshi. So ngayo nguko rero ibindi bijyanye n'ama transfer cyase inkuru ziri kuba kuri Manchester United zindi zifite zure na transfer nyine turaza kuzigarukaho mu kanya kari imbere. Icyo usabwa no gukanda subscribe, ugasharinga inshuti zawe, ukajya muri comment ukatwandikira nimba uri umufana wa Arsenal, nimba uri umufana wa Manchester City, nimba uri umufana wa Chelsea, ukatubwira ese we kuri ubwawe kiriya gitego wakibona gute, ese koko cyari igitego cyagombaga kugumaho, cyagombaga gukurwa se kuba yawukoze. Nyine urajya muri comment nawe utubwire ku bafana ba Manchester United, kandi namwe mwikoze muri comment mumanure imiriro mutwandikira ati glory Manchester United, glory Man United. Munatubwire kandi ese mwebwe imisifurire ya Premier League muyibona gute? Abantu rimwe na rimwe bajya batera amabuye ama equipe runaka ngo niyo igirirwa faveri n'abasifuzi. Ubwo nanze kwirirwa ngaruka cyane ku byabaye ku munsi w'ejo ku ikosa witwa Abdulkadir Kusanov yakoreye uwawo Pedro mu gice cya mbere kirimo kirangira. Nabonye witwa John Obi Mikel nawe yabitinzeho cyane, ariko reka mbabwire ngo mwakoze cyane kubana natwe, wakoze cyane wo gukomeza kudusupport nko bwije nuko bukeye. Iterambere ryacu rishingiye ku bushake bwawe n'urukundo rwawe butwereke. Comment yawe, like yawe, share yawe, subscribe yawe ni umusingi ukomeye w'agaciro, kandi nibyo duhora twifuza kubana namwe, kubagezaho ibyiza uko dushoboye kose. Tani nako tubasaba natwe ngo mutwereke urukundo, mugerageze mudusupporting. So reka mbabwire ngo turahura mu kanya twongera kurebera hamwe ni ibiki bigiye kuva mu zindi matches zigiye gukurikira. Nicyo twakwitega kuri match y'ejo Real Madrid mu kanya ifite umukino, nayo turaza kwikomoza turebe muri video itaha. Wowe nimba umaze kubona ino video, kola subscribe, liking ino video, sharing, ubundi ujya muri comment utwandikire kuri kiriya gitego cya kabiri cya Manchester United. Ese cyari igitego cyangwa se cyari igitego? Kuri wowe uratubwira opinion yawe kuri kiriya gitego yari yihe. Ciao dusubire mu kanya.